Like kam hikai balai multiple teaching vacancies kijing pentip like kam kumba prataling labu lang hakaneka video ka bamanta. Kidon ke kam hikai kong de pomlakrai RCLP school tenang ta hapo Mary Bazaralo ta James RCLP school kidon ki time giant ta East Castle Hills. Kini kidon ki kam ban hikai physics chemistry maths hapo namta class 11 class 12 hapo tuition center. Ni apa jikide kijing pentip like kam hikai kawai hadin kawai pan. Hagan itu peningkong da bulang laita li kini kijing pentip like kam hikai kini peningkong gadai hapo Saint Victor RCLP School Mau Kayau West Giant Hills District. Code application nam da kawai kapus assistant teacher kajing siu kadai deficit pay gibala pass class 12 but kadialat lane lap gibala pendap ya ka MTEL lane sitan san 4% marks yaki general candidates mat 90% yaki SC/ST candidates. Tegi labon tap. Tenang ta ki ongkin ai preference kin khamji de gitu badan experience kila dai kin hikai pada don experience kum kin hikai. Te kat reserve reservation category na bentang ni kapos kadai UR kasnam kat kum ka government norms nang ta kino na bakwa thap kin poi application jong form jong ki halane swa ka r pau hanriu tarik mun ar tarik banai ba ar aja hanriu kadai ka tarik khado haga Paul long school tanam tajing tip khamne la ban kontak hau khandai line riu ar khandai line riu ar nyau san phra nyau sau not tanang ta sanaga wai ka jing code application ban tap kamikai nam taka post assistant teacher apo ka school bakateng St James RCLP school Madan Saphai West Giant Hills District ka code application nam taka ka post assistant teacher ka jing siu ka dai deficit pay pendap class 12 DLED MTET nang ta san 4% marks yaki general candidates but 100% yaki SC/ST kani ruki ong baki hamji di kita badan experience lupa kum ka kinahikai kategori kada UR ka A chatkum ka government norms tekino kena bakwa abantap kin poi application form chi ha ka standard form baki kor ke slabran kam halane swa ka r phone riu tarik banai ba ar aja apun riu ha ka polong school Uto no number gila ai khandai lan riu ar nyau san pra nyau sau not pila ban pun yoto bantip khamne sapang kane kapos tasan ka wai par kadai kapos kamikai bala pentip da kane ka Saint Mary Mazaralo lower primary school Jawai a code application nam da ka post assistant teacher la thone ka reserve category kadai UR the qualification nakabenta kane ka post kumbala thone kadai kibla pendap class of HSSLC san 4% yaki general candidates 1% yaki SC/ST nangta kibla pendap ro yaka MTET but sitat entakadan ga NCTE norms kibla pendap itu ki DLED ki BEd lane gitu ki BE the MTET certificate dai hapok ka diplo haka lower primary section R6 diploma ka 6 kum ka government norms kata lai puprasnam ki SC/ST lai puprasnam ka SC/ST siya dai bandai sapos nam trai ka SC/ST lai puprasnam ka OBC taka jing siu dai pay level basan tanata ka tarik bakhado nang banta ka ni ka post kadang poho ka por ka dai r tarik banai march r tarik banai banai leber r tarik leber r haja apun riu klai to number phone ro phone batip khamne khandai pra riu lai hinyau san riu prasan Tempat sana ka top babot kani ka top babot kadai ka wai ka post kam hikai hapo Annie Margaret Bar UP School Upper Primary School Kharang minimum qualification lapan graduate hanon lang pule kino subject anta arsnam dialat lane biat te kino ki batap kidai ban dan yaka upper primary MTET certificate kajing siu kadai kat kom ka pay level 8 tekino ko bakwa bantap ki poi application form chi ha standard form rangkar ki kot ksla banan kam halane swa ka arpho nyau tarik banai February araja pun riu tekla itu number jong u secretary ban kontak nyau not san sau not san nyau RR bat pra lai nyau sau R lai nyau san nyau tesakar ka wai ka post betul required kadai hapo Royman Memorials English School Soyong Kadang kam ya kawai ke post, balai kadai kawai ke post computer teacher.
Te ki ba pendap jing pule haka BCA la ne BSc Computer Science. Nang ta kala pendap ro ta jing pule DLED na BEd ba kala pas ya ka MTED. Kila bawan sim mentah haka walk interview ban penlong haka ar pun nyo trik banai ba ar jar penriu. Ka jing siu kembala tho hang nei kadai prahajar man banai. Te ka por interview kadai na do ka por khatwai baje mi step hadu ar baje na phai sngi. Te kino na bakwa ban thap iwan sim mentah haka to sngi joko tarik balabu nakam ka walk interview rangkat ki kot ki slab rangkam ka CV wan mi syakato syaka school na banta ka interview te kla ai to nomor phone ro bante phone bantip khamne pra nyau khandai sa nyau ar riu la ariwai riu not khandai not sausan pra riu ar te sakan ka wei ka jing pantep kadai bala pantep daka St Paul's Parish Laima Upper Shillong tegla ai nomor phone ban phone untuk secretary bo de pat ik school ha bahap apo ka St Paul's Parish Laima Upper Shillong khandai sau lan riu sau khandai wei pra I wei not kene ka kam balai kadai apo ka wei ka post assistant teacher ha school pamlakrai RCLP school tegla pendap jempule class 12 HSSLC sanpau persen ya general candidate saupusan ya SC ST nanta arsnam DLED and Southam BE but Arsnam Diploma in Education Special Education. Taki bakwa aban sim benta nek ka aban tap nek kam kedai ki bala pendap ya ro ya ka MTED Lower Primary Certificate. Kajing siu kedai ke pay level basan tenang ta ka age kedai South Pau ya ki SC ST but Laipu Prasnam ya ki OBC. Ke reservation roster na benda ni ka post kedai unreserved category kawai ke post balai. Tekino kido bakwa aban thap ya kane kam hikai bala pentep ka ham hikai bala hapo ne po kam hikai assistant teacher bala ya po pamlakrai RCLP school kin penpoi ya ki application form haka standard form bat kot ke sa baran kam sha o secretary jong ka St Paul's Parish Upashilong halan iswa ka ar punyo tarik brai ba ar araja apnriu tesakan ga wairu kadang dai hi ka jing pentep na kane ka St Paul's Parish Upashilong tuju nambar hi kandai sau lain riu sau kandai wei pra wei not kanai pa kami kai kadai balalaj kami kai assistant teacher balai hapo nong se RCLP school tikanai ru bala pendap ya kajing puli class 12 HSSLC sanpau persen marks general candidate saupusan ki SC ST the Arsnam diploma DLED Southnam BE the Arsnam diploma in education special education te kito bathap ro ya kane kidai ki bala pendap ya ka MTED examination haga lower primary kasnam upper east kadai suppose nam ki SC ST tanang ta OBC life of prasnam ka jingsi kadai pay level 5 ka reservation roster kadai kawai ka post balai te tarik khadu ban poi application form sa secretary kadai kumpala bu ngai kadai ar phau nyau tarik banai ba ar cha pri ar phau nyau tarik banai February ar cha pri te sapun yo tu number jong utu secretary barai pat yakini ke school nong se pat pamlakra RCLP school nakabenta ka jing tip ka bakhamne tentang nyepet sakani pat kajing pentep balat kam hikai na benda ka wei ka tuition center ban hikai ke subject physics chemistry but maths yaki class 11 but class 12 the subject physics chemistry maths ka 11 but class 12 kapor hikai sim tuition kadai ro lai shiteng baje janmit hadu prashiteng men ta kitok number lai pranyo lai not sau pra soundry but khandai pranyo riu ar lai riu khandai ar te tangkine hi kajing pentep lai kam hikai khub lai shibun ya phi baro ki papat